Terima kasih. Mungkin menurut hemat ulun tuan masalah yang keenamnya becok kesimpulan orangnya karena beda-beda di antara Abu Abi dan lain-lain. Lun pun beda pendapat. Maka orangnya becok kesimpulan tersebut di dalam kitab Nihayatul Muhtaj juzuk yang pertama halaman 254. Wa yahrumu bil janabah qiraatul Quran wa tahillu adkaruhu la bi qasdi Quranin. Nya zikir hana harun tapi kasak ke zikir be kasak Quran. Wa mawaiduhu nasihat-nasihat yang tercantum dalam Al-Quran, yakni isi Al-Quran nasihat di dalamnya. Wa ahkamuhu hukum-hukumnya yang tercantum dalam Al-Quran. Wa qisasuhu kisah-kisah cerita-cerita Nabi. Kadzalik seperti demikian. Qauluhu wa qisasuhu ay wa jumlatul Qur'ani la takhruju amma dzakarah. Quran mazhabah Quran 20 juz hana keluar daripada mawaid, ahkam, kisah dan zikir. Faka'annahu qala tahillu qiraatu jami'ihi haitsu lam yaqsudil qur'aniyah. Bangsa bah Quran sah baca dengan syarat baik kasak Qur'aniyah. Nihayatul Muhtaj juzuk yang pertama halaman 254. Yang kedua kitab Yaqutun Nafis halaman 92. Wa qiraatul Qur'ani lit-talibati anak inang mentang lam dayah talibat fi halil haidi jih keadaan tinggal semayang wa waqti darasati pada ketika belajar wa fi ayyamil ikhtibari hari-hari ujian. Ba'dul ulama'il mutaakhirina yaquluna bil jawaz. Boleh mereka membaca Quran dengan kasat baik Qur'aniyah. Alasan ilat wa idza daqal amru ittas'a, bila kasempit ada peluang. Kitab Yaqutun Nafis halaman 92 menyemena orangnya beredecok kesimpulan kerana watai katelak tinggal sabang salah kenang. Dan masalah yang kenanya belum jelas apa hukum musawakah, boleh ataupun tidak. Nanti Menyo bagi urinang bermufamlon urinang hanjir baca Al-Quran walaupun musabaqah kuragam hoile. Dalil wa yahrumu sima'u sautiha walau nahwal Qur'ani idza in khafa minhu fitnah awil ta'zabih wa illa fala. Haram legtanya uragam tak dengar suara urinang walaupun baca Quran. Munyo na tadakut fitnah ataupun lazat wa illa fala, dan jika tidak maka tidak. Maka urina musabaqah hukumnya menurut pribadi luntuan mafhum haram. Beragam huile golong-golong. Maka orinya becok 9. Terima kasih atas segala perhatian.